Za ekipo osnovne šole Toneta Pavčka upam, da bo čim manj tavala v možganskem labirintu in pobrala čim več črk. Poglejmo, kako se bosta odrezala Rok in Lan. Naprej, leva, desna, desna, leva, 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 naprej, 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 leva, leva spodaj, desna, 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 180, naprej, 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 desna, 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 gor, 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 desna, 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 naprej, naprej, levo, 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 gor, desna, 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 naprej, gor, gor, 180, naprej, 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 levo, 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 spodaj, desno, 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 levo, naprej, 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 desno, 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 180, naprej, naprej, levo, 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 naprej, 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 levo, 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 naprej, naprej, desno, spodaj, malo nazaj, nazaj, 180, naprej, 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 levo, naprej, 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 levo, 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 naprej, naprej, desno, 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 na škatli, 180, naprej, levo, desno, desno, naprej, naprej, levo, 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 naprej, 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 levo, levo, naprej, 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 desno, desno, naprej, 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 levo, 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 na klančini. Konec pobiranja, pobrali ste 6 črk. Zdaj pa bosta iz pobranih črk obe ekipi poskušali sestaviti čim daljšo besedo. 30 sekund odštevamo zdaj. Branje. Brane. B-R-A-N-J. Ne, Brane-J-E. In kaj je to? Branje. Kaj je to? Aj ne, Brane. 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 Lepa beseda. Branje tudi. Kdo je to? Brati. Branje je samostalnik. Čas se izteka. Branje je samostalnik. Ja. Ja, pa poglejmo osnovna šola Toneta Pavčka, Mirna Peč. Napisali ste Brane. Aha, dobro, zanimiva beseda. Navijači seveda lahko pomagate svoji ekipi, lahko se obrnete naokoli, da vidimo, če so oni našli kakšno drugo besedo. Ja, dajmo zamenjati na branje. Aha, zamenjali bodo. Poglejmo, kaj bo napisano. Branje. Dobro, zanimivo. Poglejmo še k rumenim, kaj ste zapisali vi. Prav tako branje in poglejmo, ali bodo točke za vse ali pa za nikogar. Tako je, ja. Vijoličasti, vi ste tokrat dobili 12 točk, rumeni, vi pa 6. Zdaj pa grejo v možganski labirint še rumeni. Črke bo iskal Matic, usmerjal pa ga bo Jure. Ok, 5 naravnost, pod tabo je črka. Ne, čakaj, to je kocka, 5 na levo. Pa še bolj v levo, pa evo, pod tabo je zdaj črka. Pa naravnost, 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 desno. Naravnost, desno. Nad tabo. Evo na desno. Še bolj desno, še bolj desno. Naravnost, naravnost, levo. Pod tabo. 180. Naravnost, 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 naravnost. Desno, desno, desno. Naravnost, naravnost, po klinčini navzgor. Pod tabo. Pod tabo. Pa naprej pa pod tabo. Evo. Evo naravnost, 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 naravnost. Zdaj pa 5, stop. Zdaj pa 5 desno. Pa še bolj desno. Pa še bolj desno. Pa naravnost pa levo. Pa levo, pa pred tabo je kocka. Evo pred tabo je kocka. Evo naravnost, 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 desno. Desno. Pod tabo. Levo. Levo. Evo naravnost, naravnost, pod tabo, desno. Ok, 5 naravnost, 5 naravnost, 5 naravnost, 5 naravnost, nad tabo. Nad tabo. Čist nad tabo. Evo. Zdaj se pa naprej, pa je pod tabo. Ne, kam greš? Pod tabo. Evo. Pa 180. Pa je pod tabo. Čas se je iztekel, Matic ima v naročju 6 črk. In spet začnimo z našo besedno sestavljanko. 3, 4, zdaj.
Takole, rumeni ste zapisali že svojo besedo, srna. Dobro, zanimivo. Navijači imate kaj boljšega, kaj daljšega za vaše fante? Kaj daljšega? Ne, se strinjate, srno, odlično. Poglejmo še k Dolencem, kaj ste vi napisali. Raj. Dobro, mislim, da se boste obe besedi pozelenili, ampak počakajmo, ali bo to res? Tako je, srna in raj sta seveda ustrezni besedi. Dolenci vam grejo 3 točke, rumeni, vi pa ste si skupaj z labirintom tokrat nabrali 10 točk.